Merhaba, Slav u rêz bîneranên ezîz. Bernameya bajarên me îro li navçeya Bedlîsê li Nûrşînê tê ser ekranê we. Em li ser navê hemû xebatkarên, ketkarên bernameya bajarên me we silav dikin. Îro em ê bi mêvanê xwe ra di her mijarê da di derbarê Nûrşînê da sohbet bikin, bipeyivin û niqaşan bikin. Li Nûrşînê, wexta mirov dibe Nûrşîn, rasterast medreseyên Nûrşînê têne bîra însanan. Em ê berfirehtir agahiyan di derbarê aboriyê da, di derbarê em bêjin çandiniya vir da, di derbarê civaka vir da û helbet derbarê pirsgirêkên Nûrşînê da ji mêvanê xwe bigirin. Lê berî wê ez dixwazim di derbarê Nûrşînê da çend tişta bibêjim. Nûrşîn navendeka medreseyan e. Medreseya yekem di sala 1808 da ji aliyê Avdirehman Toxî ve hatiye avakirin. Ew nêzika 135 sala ku li Nûrşînê medrese hene û alîmê gelekî mezin di serî da Bedî Zaman Saîdê Kurdî gelek alîmê mezin li medreseyên Nûrşînê derketine, xwandine û îlim tehsîl kirine. Dîsa tenê ne li Nûrşînê di dîroka Kurdan da cihekî xwe girîng heye ê medreseyan. Çünkü li medreseyan alîmê gelekî mezin yên wek Feqîyê Teyran, em bêjin Meleyê Cizîrî û Ahmedê Xanê ku vana her sê wek Troykaya wêjeya Kurdî tên bilêvkirin ji medreseyên Kurdî xwandine û berhemên gelekî hêja ji me ra hîştine ku îro em wana wek klasîk dibînin û dixwînin. Belê bîneranên ezîz, dîsa li medreseyan li medreseyên Kurda çi em bêjin Nûrşîn dibe, çi derên din dibin, tenê ne îlmê dînî li gel îlmê olî dînî em bêjin ji astronomiyê bigirin hetanî matematîkê, ji fenê bigirin hetanî fîzîkê gelek em bêjin îlim dihatin tehsîl kirin. û dîsa tenê ne bi Kurdî. Bi Kurdî ra li gel Kurdî Erebî, Farsî û Türkî jî zimanê perwerdehiyê bû di medreseyan da ew însanê ku li medreseyan dixwandin bi çend zimana, bi sê-çar zimana xwe digihaştinê û berhemên hêja peyda dikirin. Belê em niha ez dixwazim niha mêvanê xwe bi we bidim naskirin lê berî wê bûna ku hûn fikr û ramanê xwe bi me ra par ve bikin ez dixwazim navnîşana îmeyla me bidime we. Navnîşana îmeyla me bajarên me @trt.net.tr ye. Bajarên me @trt.net.tr. Belê ez ê niha vegerme mêvanê xwe û wana bi we bidim naskirin. Li aliyê min ê rastê rûspiyekî me heye, seydakî me heye birêz Rahmetullah Bîngul. û li kêleka wî dîsa esnafekî me Nûrşînî heye birêz Şahabettin Aysoy û li vê aliyê min birêz Çetin Yavuz heye serokê jûra çandiniyê ya Nûrşînê ye û li kêleka wî birêz Kenan Caf heye. Kenan Caf serokê yekîtiya xwedîkirina heywanan e û li kêleka wî dîsa mêvanekî me ezîz birêz Ferîd Gulcuoğlu heye. Ferîd Gulcuoğlu zî serokê jûra esnaf û senatkarên Nûrşînê ye. Ez hemûyan ra xêrhatinê dibêjim ser serçavara hatine û dixwazim bi seydayê me bi rûspiyê me Rahmetullah Bîngul dest pê bikim. Seyda hûn bi xêr hatin bernameya me. Serçavê we nêşin. Hûn dikarin me re qala dîroka Nûrşînê bikin. Nûrşîn wexta nehiye bû, çawa bû şaredarî bû belediye û di civaka vira çawa ye di derbarê Nûrşînê da bi kelemerî bi gîştî û dikarin me ra hin tişta bibêjin kerema xwe. 1972'da li belediye me anî. Belediye li bu nahiye bu. Nehiye bû. Bele. Ya 68'de bu encümeni vali. Ve bu encümeni vali ortamın vali me karar ıslam evge emin oluşum kına belediye. Bele. Bu hep bazı toplantı encümen meclis üyesi gibi me karar da nüfus sayımızı denkir. Bana göre denk hat, me da İçişleri Bakanı kabul kirip işte çelmeleki hat. Ve hat bu belediye çebu, mantıklı belediye çebu. Me belediye vakıstacıya ki dükkanı ki esnaf. Me taze bu. Me hiç nizanesi ki me şu halkı dervat dağını me pere de dahi. Me bu melekat temeli belediye babıca.
Evci dahat xeyra xo makine ki peynastan. Hakkı gebol ol bilisi bu. بله Emekli belediye bu. Hat runes bu mehki evi xabiti. Yok xabiti temel belediye ama evi afet. Yani ekivi. Yazışma ve çavan çedbe, çavan ekdibe tamamı ekivi evi çeker. صلاح هفته دو دیا دا Haftadan. بله Ya peştevi hidi ve bu. Vakti ku ve bu emketine ya çünkü Ankara ben tevessül kir. Bu çağı parti ama iktidar bu. Adalet Partisi bu Demirel bu. بله Bu çağı alim etkirin. Ben koy mera belediye binası çekin. Altın mera belediye binası hızlı yolları çekirin. بله Mego ev karayolu ev ardı hani teb evan hani ki bidneme. Rabun deh dönümüzü karayolu daneme. بله Peşti mera bu ya taksisa dükkan ki mego bir şey ki gelişmiş bir belediyeme. Şahızda dükkancı paşa çekip belki biraz şabedin te. Şabedin şahı zabıta memnun bu. Ben şahızda dükkanı çeker. Ben belediye faiz çeker emketini. Peşti ki emketini seçim kısa bu. 2 sal bu. بله Ara seçim bu. Peşti ki emketini ya belmede Rabbim göte emnal date. Mücadele kirin. Peşti mücadele hakkı göte her merki taze dest bekleyecek. Bu haberine bir hafta. بله Merki haberi var ne kirir. Rabbim tekrar dönemin. Ya 4 sal mı ki? 3 ay 4 sal bu. İyi me Rabbim çift yolu hani me çeker biraz şabedinti. Me bir eserime av me ani me kısa her mahallanda بله ev eserime bu. Malum kısa süre bu. Şey kazanır bu. Belde bu. Ondan sonra me mimari me tevgert. بله Me bu kaçı gerekli lazım. Biz Ankara mimar mühendisi ha tamam etrafı tamam kısa imar tev çeker. Peştevi de ekime kede işlem. Abi memuri me'anime çeker. Efe memuri meçe bu. Efe muhasebe meçe bu. Ketne işlemim. Ebe devam ked. Hatta ku tekrar seçim çe bu. Tekrar bu valla emcüvat silmi defanı. Ne işte? Bunu halkı tamamı aynı oyunu. Butun evi çekine kediye falan. Evan kazanç ker. Peştevi evan kazanç ker. Temel eki aynı çağım aynı temel ma. بله Hiç ilerleme vallahi tenebu. Hatta bir sonra bir sürü sonra belediyeki tev harun. Yok harun pesitte teşekten bu. Ha? Dünya alim zanım. Şarkı bir person. Ama şabedin zabıta memulim bu ama zana. Tev bu. Teçenekli her hakikat kapandın. Ama oyun dikirin. Oyun. سیده و شهرداری جی کر Can نورشینی şarkı. را و یعنی بونه belediye başkanı جی Yani bu belediye dört denemişler. دو دنما تگوت بله Belli mi bu? نه نه از دوازم وی بیجم یعنی ها. دوازم باش بفهم کرد تمنی و چند نه عمری و چقاسه Emrimin ne haftası. هفته سوسی O şey genç bu. بله خاطر عمره کی دریج O بوده işte razı bir یعنی ام دزانن و گلک خدمت نورشینی را Amazda ev kısa sürede. د سری دا ام بیجن ها. بونا نورشین بو به شهرداری بو به بلدیه Bəli. و گلک خبات کرنه و دو حیاماجی دو دنماجی bəli. و شهرداری کریه Bəli. بله نها باشه وکی دن غینی وی ون دکارن مرقالا تشتی دن نورشینی بکن دست بیکا ام بیجن بری 1970 دو دیان هینکو Bəli da. اره Bəli da nahaya bulur. Tamamı günden oluşun tamamı çiftçi bu. بله Eko brand yaşandın, eko gelim yaşandın. اره Eko geçman bu bu. بله Efendim o sabinan ha dükkan hebe, esnaf hebe o tane bu. Evet. Bir çayda. Ondan sonra herkes bana göre yapar, yapar artık gereken neyse yaşandı. Yalnız dari, garız. Veyahut yan birinci bir aratı daha zahir bir çay. Veyahut mesela geldim yaşanmış ve idrak büyüt girin. بله Hatta یعنی sadece- مینا روژا ایرو بریجی گرانی دبارا اینسید خلقی نورشینی لسر چاندنیه بو Sen çandın. و سال خودی کرنا حیوانا بو Sen hayvan, sen hayvansın. ایروژی همان تشت Ne tevcih mal berdan. اره Tevcih ticaret ekinici berdan. بله Ticaret ketine bu ne esnaf? De esnafı da zede kirin. Hali van kaç bu noşu ilerlemiş bu. اره Terakki kir. اره Pişti 80 kaçtı da bu kazalar 84 saniye biraz kenar bu 88 da bu ya belediye bir kazalı var. اره بینافچی Ha, uzar bir amette evi kısa kaza. Pişti ki bu kaza idi akın bu. Her tarafı da halt. نها ده حشتی و هفته آنجی حشتی و هشتان دا نورشین دبه نافچه و
و ناوی نورشینی جی دکنه گروی ما وش گرای ما نه. بله بله چند نها ام هما دوی مجاری دا بدومینن نها د سال 2008 نهاد دا بریز سرکومار عبدالله گل هاته ورا بله و نورشین بلیو کرد یعنی گل آنی سر زمانی خواه gerçek ویجی o, bله. ویجی گلکی دنگ ودا در روژه ودا جه خواه گرد و نقاش سرات بله. نکرن هنکا رخ نکر هنکا بس ناوی گوتنی وی حلوستی دان نها ازی لعبیجی بپرسم بریز کنان جافشی بپرسم بریز چتین یاویزی بپرسم دست پیک ادغازم لوا بپرسم ناوی نورشینی براستی چیه؟ نورشینه هنک دبین چخور جی چخور ناو نقطه تعیینی نه هره. چخور منطقویه همون منطقه حدودی همه هری منطقه میره نوایی دبیجی ده چخور. منطقوی ده دبین چخور اره مثلا مرخاجوره مرخاجره اره جراح وانوردا hemen ben çukur. Hatta bir şey kotini avzut ben çukur. اره Ama nave nokşe nave verilir bu. یعنی اون دبیجی ناوی ناوندی مرکز ورا مرکز ساعت var. ناوی خواه نورشین Nokşe. Ama çukur amumi bu. بله ام ایجار بریز چتین یاویز بپرسن یعنی از دزانم دوی وارد اوه که وجه یعنی داخوینی وجه بود اون دبیجن ناوی نورشینی این راستی چخوره اون دبیجن کلم کرد پیشی جبه کوت برنامه که آها ولات مل نورشین پارچه کی کردستان جیه کی شیرین آوا کر شخصی ترا و حوالی ترا سپازیت کم خیر و خوشی آتنه tabi مروف دیرو که راستی بزنه او پیش روزا مروف را انشا کرنده چونکه مروف راستی دیرو که خواه نزنه پیش روزا خواهش نکا انشا که راست لور منطقه olarak بله راست سیدای میگو منطقه olarak لور ناوی ها چخوره ملتی که لور همی جیانا خواه دوام که جوان جی گنال دبین چخوری چخوری راستی اوا نه حاکمیت 1870 da salnama bilise da derbastı be nahaji ser coğrafya harita coğrafya Türkiye'ci çukur olarak derbastı be Nurşen çima gotene lever nava vi mentıkaya da mahallekiye navi xısına Nurtepe lever malaki cinare me malaki Sofyan jiyana xwe devam dikin eva rastî serwî genel olarak tazın navê mentıkaya hemî bixine Nurşen navê mentıkaya hemî çixure navê meheleyê jî niha dibin Nurtepe navê meheleyê jî Nurşen hatiye gotin Nurşen olarak sekiniye şixa tu welatê me da tu Kurdistanê da gelek ciyan navê Nurşen derbas dibe liha li kêlegame Mûş heye li wer navê beldekî wan Nurşen e li pervariyê navê gundekî Nurşen e li Qozdoğê navê gundekî Nurşen e li Ercişê navê gundekî Nurşen e li Bingöl Gencê navê gundekî Nurşen e tabi eva tarihî akekî navekî beriya me milletekî li vir jiyana xwe kiriye o millet jî Ermenî bûne navê Nurşen sözlük anlamıyla da Ermenice kelime yani yeni köy anlamında navê ha deroka ha da tarih ha da çukur olarak derbastı be eva belge bilgi tüjil cemehene yani ha seydای ما بریز رحمت الله کود کو ناوی حریمی ناوی منطقی چخوره لی ناوی ناوندی نورشینه ویجی دبیجیم کو em dibin navê da navê mehkî Nurşen'e yani tane navi tahaki bundu tabi tahaki Nurşen'e yoksa vradi sa çuhure ben mesela görülmek Cumhuriyet kentiye işte Cumhuriyet elvir avabiye daha peşi jaharat gotan kahve navi vra kahve bu peşi yani zaman tek kahve ki kahve mimet gotan daha navi ha kahve bu peşi aha gelişmiş bu hatta bir seviye mazım bu nüfuz de bu akbun yani deroki navi ha çukure milleti kot navi çukure da jiyana xwejat ke ortak navi tuanji çukure tabii ki xweşê milletê Wusatê hinekî siyasî leyskeye ez Wusatê da dibînim
Yani deroka meriv çibe, meriv dero pe dero koha çi. راست yani rastya diro ki şu be lazım me merve derxini Beni. hole derxini orte em jî şopa rastî ketine jixwe yani niha divir da fikir hene em bêjin birêz rahmetullah û tiştekî dibe hûn tiştekî dibêjin ez dixwazim birêz Kenan Caf bipirsim divê mijarê de agahiyên we jî hene Tabii serida este ve ekibata jibe ku navçame dede naskirin tamamı dünyada velatê me Türkiye'de dede naskirin kat nevir evi emek ku kedi dedin ev piroz kim muser çavan rahat ne sağ olun spas İlk ekranında me temaşa dikim ecvanan jî silav dikim hürmetê xwe ji wan re pêşkêş dikim lê tabii Divan tiştan da gelekî nîqaşê mezin hene hinekî dibên navê vira Nurşên e hinek dibên navê vira Çixûr e eva ji bê me zengînî ye niha hûn hekemin vê zanibin yani eva ji bê me zengînî niha ye fikir hene wê Yani- dike çi bibêjin eva ji bê me zengînî ye Cim ya eva dewlemendiye ji bê me yani ji bê navça me dewlemendiye heta dikarim navê wî em zêde bikin got ya başkanê me got qehwe gotin Evet. golbaşî gotin yani kî çawa dibêje tabîrekî çawa dixwazê wisa lê dike tabii lê rastî jî rastiya wî tiştê ku ez ji kal û ecdadê xwe hîra bûme hîn bûme ez ji malbata sobaşiyanim belê malbata min 350-400 salet vira da jiyan dibe em ji Sinanê hatine Norşên kalê min ava kiriye Norşên da kalê min biye ciyê ku Norşên dibêjin Norşên gundekî biye yani ne virabiye ne vira biye ez ew jî ezin haştera parve bikim Norşên da bûne esas Norşên ciyê ku dibêjin Nûrtepe ew li wê taxekî me ye gundekî biye evet kalê me wê da hatiye wira Xelîl li axa biye dû dönemê da ji ber ku em sobaşîne zamanê Osmanlî da yerel yöneticîtî kirine Evet. sobaşîtî dana wana belê nîzê 300-305 sal berê biye viya Evrupeka leşkeriye askeriye ne hem subaşi- leşkerî hem Evet. îdarî İdari, her rêvebirî, evet. belê rêvebirî her du jî ewî malbatê meşandiye heta hatiye vî dawiyê ha sobaşiyan yönetima vir dest xwe da kirine Evet. vî dawiyê ha tu zanî tabî mala hîzanê mala Kamran înan kalê wî Evet. Xews hebiye Xews medreseyê wî gelekî tarîqî bûne dîrokî bûne ji malbatekî zav jî li rû bûne seyîd bûne tu wî çaxê da yani teqrîben 1850 da çilan da kalê me kalê Seyda Rahmetullah kalê me di medresa mala Xews da tehsîl dîtine tehsîl dîtine Xwedê jê razî be Xwedê wan efû bike tevçûne rehmetê tu wî çaxê da tu wî çaxê da Ebdurrehmanê Taxî Maşallah. Belê tu kerem. wî çaxê da Seydayê Ebdurrehmanê Taxî bimbarek Xwedê rehma xwe lê bike Xwedê wan efû bike tev mezin bûne dîroka me ewana hiştine kal û ecdadê me ra li ba mala Xews li wê müderrîs biye Yani medrese evvel mana çi medresa ava ewil giriye. belê medresa ewil lûr biye piştî wî ra Evvela rast piştî veriyor. wî ra Aynen o sana. piştî wî ra kerem ki ez tev bibêjim ji te ra piştî wî ra hatine Nurşenê wan kalê rehmet Seydayê Rahmetullah kalê ne anîne tu wî çaxê da Ehmed Ağa Sobaşî biye ew jî kalê me biye ew li vira yerel yöneticî biye pe hevdora dest bi kar û barê medreseyê dikin kar û Evet. barê medreseyê dikin teqrîben 1850 çilan da ev tarîxê ha piştê ku mala Seyda hatine vir piştê ku hatine vir
اجا يعني tabii 1850 دا تینور بله، لی بله. 1880 دا ام بیجم مدرسه آواده کرد بله بله yani piştvira medrese Beli. avad be Beli. piştvira Zaman biyaz, işte zaman ku Şeyh Tekiriye Halife Düvi Seyda Marasu başı Kuvat Dana Seyda ketene ve halkı بله irşadi kir. Evancı peraçun. Kuvat Dana halkı yavaş yavaş akın kir. Hatta akın kir bir şekilde durumun bu ya medrese hatta vekirin. بله Medresede de her taraf kes takip almış. edi kek Evrahman Beli. ez evya diro kavi bibêjim belki hinek apê min guhêwî giran dibe ji wî çaxê da ew noşên li wir biye li vira tişkî tune biye li vira tiştê ku ez ji tarîxê dizanim ewkekî heye kumbetekî heye kumbetekî zamanê Selçuklu da heye zêra dibên kumbeta Kalender Baba بله Kalender Baba ew zamanê Selçuklu da biye ew kumbet tabi zamanê Selçuklu da vira ava biye ama ew zaman negeştiye dîroka me xirab biye artık ka herb çêbiye ka afat çêbiye me wî baş nizanin ew tarîx paqij biye li vira tiştê ku em dizanin ji mezinê xwe sekiriye tu pêncî şeşan da rêya hay Qarayolî ti vira ve derbaz dibe Ti ovay ve derbaz dibe. Berê rêya bilîsê ti binê çiyê da bû. Net ovay da bû. بله Pêncî û şeşan da ku rê kete ovay norşên hêdî hêdî ev navenda ku em lêne millet topê derdorê wî bû berê destpêka ewil qehwekî lê çêkirin بله xweyê qehweyê navê wî mîmî bû. بله Hey digotin qehwa mîmî. بله Hey بله gotin başkan jî qala wî kir. بله Hey gotin qehwa mîmî bu şeklê li vira zêde bû. Navenda vira zêde bû, derdora rê tijî bû, heta ku hate heftê û duwan. Heftê û duwan da Xwedî selametî bidîye apê me Rehmetullah belediyeye ava kir, temelê belediyeye avêt û li vira bû belediye. Bu belediye sala 1988 da jî li vira bû navçe. نوفچه Li vira bû navçe. ونا بو گرویما Navê wî ti Şestan da teqrîben Şestan da de ew Şestan da İnqilaba Şestan da navê wî û gavê degiş kirin xistine giroymak. Hem norşên dibêjin hem ji ber ku xelkê çixurane vir da jiyan bûne ji wan re çixur dibêjin hem vî paşiyê ku guherandin gotin giroymak. Yani eva zenginiya vî navçeyê ha dide nîşan anha belê نها از وی وک زنگینی نبینم erê اجی فکر خاطر را بیش erê نها بونا کو دیروک باش به فهم کردن و دیروک لسر هر تمهیمه کی بدومه پیوسته نه نوی نووندا نوی نوچه نوی باجارا نوی تشتا لاوی تاخا تا نوی زقاقا پیوسته دیسا نه گوهراند چونکی او دیروک اکا زندیه کو کالو باوی ما هم بیشن 100 سالی بره و کیزا زقاقی دا چونه و نوی وی زقاقی چیه پیوسته ایروژی او بکو وقت امور دا Peki Abrahman ez ew jî ام işte راستی bu اوی hazır راستی اوی bikim. بزندی بجین یعنی- یعنی از اجی طرفی بجیم ام سپاس دکن از نغازم یعنی گلک مجار هنه زیده تنی لسر ناوی نورشینی بسکنم Belê. اما قاسی کو از دزانم لوی هرمی ناوی کو هری کیم تی بلیو کرن گروی ماق Belê. صحیح Belê. Elê. بله از فاس دکم ادغازم وگر ما اسناف کی ما بری صحبتین آی سوی صابن اون اسناف نورشینی نه بله ام زیادتر لسر ناو نورشینی سکنین بله اما به کرتاسی گر که هنج دغازن فکر خواب بیجن که نه خازن نبیجن جی و دکارم مرا قالا کارو خبات خوا اسنافی خواب مشاهدینه اره حلقه بالا کنم اما 5 ساله لحال نوشینه ما یعنی لحال شخوری ما بله شخوری دابون شخوا یعنی که لحال اقامت کن حتمه ها اسنافین زارت میجی اسنافین اسناف میجی زهر بیت نوشینه دال برا اره بین خود یک اسناف کی نکاری خراست کرده و خدا ام تخازین قوته کی طرف دولت دا طرف و کی قوته کی بده اسناف ما بله همی دین دارن همی چکتون پروتست دادن برای خراب بیجم مولم اوید خازین که یاردم اصلا طرف دولت ما دا یاردم کی بدنه
ایجاب شعویه چون یاردم یعنی اون آلیکاریه که آلیکاریه که یاردمه که چه دغازن ولا دولت آلیکاریه که مثلا ام بیجین دیگه چی بگه خباته که اسناف؟ اسناف به منفعت ببینن اری یعنی مثلا ایرو انوشته کی تدا چه به او öğrenciye که بدر کی او منفعت کی اسناف را منفعت بله. کی رند انا ام بیجین belediye başkanı mebxar rend xebte yalnız ku quvvete kiş dervede cerehebi اری yardım esnafı haymen nuşini bekirin. بله Em evit xazin başka یعنی اون شهرداریه ورا راضی نه خری دخبته وردم زبرازینه که اوا بو 42 ساله نوشین بلدیه و بیا کبینا بلدیه باشقانی ما ایرو بیا ها ویگا başka zengini ولات ما نوشین بو او از الورا بو مبلی اری ام دزانن یک شما پازارا بله. بوری ایرو هلبجارتنین حریمیین نورشینی دوباره بود بله و دیسا ام بیجن شهرداری بری قزنج کرد نه بله بله ما خازانش کرد و قالا ویدکن یعنی بله ما خازانش کرد سیمسه رایم کنه پیشیا پارتیا آق پارتیسیه اری ولات içe seçim kuruluyor da onun filme ki çekirin degeş kirin çan kirin ma حواله خود بی ما حواله خود کر های میشه حواله را دگو میگم قازانش کردیم چون که مرا ظلم کردن ما قازانش کردم ما 1200 رای آویته بها فرق فرق 300 یه اهلی که دابون آق پارتی گری دانمه 300 رای جوی دانمه ایمان او که قلان میش نکرد بیو در وده همه تر همی هاتن گوام چرا خا قلان میش کن اوی حقی به حق کی ای باشه باشه یعنی جخوا خبات لازمه ورا آره گلک والله خبات لازمه لازمه. یعنی هون دبیجن ایکملو اوی و آلیک هون دولت آلیکاری دغازن آلیکاری وجی بوی رنگیه هون دبیجن برا لورا ام بیجن فاکولتک وره فکرین برا تشتک چی ببکو ام بیجن چه خانده کار دبه چن خبات کار دبن ورم ورا شیم بکن کو منفعت خال سر اسناف ببن خوش بله بله سروک امیجن جورا اودیا اسناف و صنعتکاران جی لوره بریز فرید گلجو بله فرید گلجوغلو ویج بخیر هاتن دشتر عظیمی هون دغازن دوی مجاری دا چه ببیجن یعنی روشا اسناف نورشینی چیه پرسکری که وان چنه چه تنگاسیان دجین کرم حکانم مرا بیجم اولا سر ناوی اسناف صنعتکار و داسیا نورشین بینو اکی بخواه بخیر هاتن صابر او تماشاوان ای بیچاق من سرت کن جهمیان راجی سلاوان کن نورشین دا sanayi memleketi nine. Hani mesela ticaret, hayvancılık, çiftçilik memleketiye. evet Malum mesela ku iro çiftçiye ki ku insana hayvancılık ki ku iro durmayı hoş ne bi haliyle durma esnaf eci hoş nine. Çünkü tev mina zincir halkası tev hevdovane. Mesela 90'lı dönem anda hani da tütün hebi. evet Tütün jî değera wî roje ana göre döviz koruyor. Ana göre zereyda yaklaşık olarak değeri 20 panotan tahta. Aile ki mesela toneki de ton tütün heltaniye evet kaderi 30 milyaran peret keta destan. Şapı geçme ve tikira tabi zamanla hido evi mesela ukot anine seri. evet Ana göre döviz koruyor, ana göre aki hayavi fiyatı düşürmüş girir. Mesela 90'lı dönem anda başkan falan teftizanın lahane hem roş hem değer ardı yüzeyde büya çan insanın ku qasta İstanbul, qasta şehri mazın tikirna. Dwi dönem edajı mesela qasta Norşen tikirna. evet Yavaş yavaş kuydiye vaket anha nüfusa Norşen belki dikat, sekatı iro ku tane dane tevli dervadane. Evacı tevci işsizliğe, tevci imkansızlığı ya. Em tıxazım mesela iro tarım hayvancılığı al hani bir destek kirin. Gerçi kaymakam ve ku taze atiye Xudejde babu cami reji razı bir ve konuya da mesela hani ki girişimanda falan bulunmuş bir. Tabii o yeterli nay disajı. بله tam devir de lazım veci bepersim yani tahmin dikim muha çuyum bu muha çuyum kaymakam evra daxuyani ek da gut ku hem dikel nurşini Bəli. çar tesisin şir kumkirini Bəli, Türk konuya da çalışmayı tuan hem. ne visa Bəli. de tesisin ji din em yani be tamamı şeş tesisa hem dikel nurşini çe bikin Bəli.
ببورینه نه مها چونی ام بیجن 6 ماه بری بله 6 ماه بله بری راسته د مهات چله آ 2013 واندا داخوینه که بفرنگی هاتو بودایی دوی مجاری دا تو پیش گفتن هنه چی بون چی نبون Valla somut olarak tabii ki ana çalışma falan hene ama tişteki ku bejin anha mebxat ditiye he somut olarak tişteki hep xuya ne kiriye بله İnşallah deçebi çünkü naha tasay çanki naha İro sadece üretim, imalat kumerif bike ku pazaraki tine bir devlet desteği tine bir بله او imalat o üretimata teftiçi boşe. بله İro mesela diyelim ki Bremen bu salı ak çandını kir kaderi çil penç donum kartol dani mesela tabi pazar ku tine bu diye istikrar tine bu diye kiloyu hat eser 100.000 şey 15 kuruşa. Yani torbeki bu çağı didana milyon onif. Duyda mesela gelek zarar kirin. İroku mesela devlet tifi konuya da pazar imkaniyeti sunmuş bike insan jit zanın ana göre ütkarın tiştekip kin. Mesela hayvancılığı tike letreni hayvan birden tikeves kilo kayı akezede dibi tuyda zarar tike. Çiftçi tike mesela çandını tike tuyda او çandını yaxwat vermek ki je aknake. Hani insan dibi işte millet deri kahve rotne ya millet txabet jî akekî wî tune imkanekî akekî tune geleke bele keremke baş بله برا گوتنا خواب قدینه بله yani pazar imkanı falan ku ev imkanı tane bene sunulmuş kirin بله millet jî haliyle txabeti yani insanekî ku bixebte û ürün derine o ürüne vida zarar bike yani ev ne xebte çil deri kahve tabii ki jera daha çetir en azından zarar nake en azından şat çi rotne بله نها راستیه که ام بیجن دولمندیه که نور شینیجی هست bele او چیه؟ امیزه دکن آلیه کی خواه جای نمروده bele آلیه کی خواه ام بیجن گولا قراتر آن نمروده bele rast آلیه کی خواه دشته نه یعنی Elhamdülillah بونا bu konuda emzaf zenginin yani. اره اره بونا چاندنی و خدی کرنا آجالان حیوانان ورا گله کی دولمنده Bele. یعنی لازمه زیادتر ورا هم چاندنی پیش کفه قزنجه که ام بیجن نه قزنجه که باش بی به دست خستن و دواره قادی کنه حیوان داشی حیوانی گله کی گوشت وان بقالی تیو را بگینه جخا دوی مجاری دا امی لسر ام بزرز کنان جاف ای آگاهیان امی آگاهیان جبستینن لی بریز جاف بری که دست به آفتری نکه ادغازم که بریز چتین یوز گوتنا خوا تمام بکه بله وقت که تشتک بگوتا درباره گوتنا بریز فریدا Başkanım tüşteki zav giringo önemli gojibe بله hayvancılığı ve tarımsal üretimi. Vallahi metvan konuyan da bakire. Böyle gerek politika hükümeti üretimi xilas kiriye. Üretimci jibe ko üretimci xabxe kari idama halkı yaşama halkı pe idare xabi ke pazar sorunu bu. Hem tkazın devlet liver destek ekonomi nekşini. Devlet liver vakti destek ekonomi kişan liver milletime bir tüketici toplumu. Yani üretim çene bu. Yani ak çene bu. Mesela Hacı Şabedin go liver üniversite falan evet ha tüketme yönelik çare ne? Mesela biz üniversite çe bu 5000 öğrenci heyetinden ha ciğer deroka kadar sonu da 3. fakir ile yani aş var tabi. Ha önemli üretime pazar sorunu ya gelen devlet ortaya rakip. Peşil ver mesela tekele bu. Desi devleti de çam başkan guti millet idare kapet kir üretime ko pazar sorunu yeji در حق çiftçiyan da jivat üretimi da anha hakikaten hakaret ki mazın ye. Gübre bahaya dünyada en pahalı akaryakıt, mazot, çiftçi zavrahatnine destekçi hendike. Yani bölgemen ama ev valatime nema paşvadı bini. Rasti ev genel olarak Türkiye'de tarım sektörü evhaya.
İşte en zayıf meakt ki çünkü bölgeyi dini diyelim Marmara, Ege falan böyle yan sanayi hene, sanayi dini hene. Eme şansa ki mevsa iştirelim tamamıyla hayvancılığı, ondan sonra tarımsal üretim. Hem idare koyup vantıştan tıkın. Libeli ko devlet destek ve jivir kişan mesela velat medal tatuan et balık kurmiye ki bu. Ev bölge ha kırmızı sektörü zahfi jivi bölge derkete. Evan hami kadakay kirin. Akirin şuna da tişte nakıstını. Jivi avay pazar problemi ver zafe. Yani hun nikarin tiştê ku hûn bi dest dixin hildiberînin nikarin bifrûşne derve. Beli öyle pazar Skirêkeka problemi. vê rengî Belê. heye. Belê. Îjar em vegerine birêz Kenan Caf. Hûn serokê yekîtiya xwedîkirina heywanan in. Niha xelkê Nûrşînê ji sedî belkî nêzika heştî û pênca debara xwe li ser çandî û ajaldariyê xwedîkirina heywanan e. Di derbarê xwedîkirina heywanan da agahiyên herî baş herhalde em dikarin we bigirin ne wisa? Belê. Ez serokê heywancîtiyê yekîtiya Bilîsê tevan. Tenê neyê Nûrşînê. Şimdi telin ne? Şimdi tevan. Belê. Tabii na devlet li vira xwest ku heywancîtiyê pêş bixe. Erê. Çawa pêş bixe? Ew heywanên berê ku me xwedî dikir hem alê şîr da hem Evet. alê goşt da hindik piçûk mecwara digo ê yerlî. Erê. Devlet xwest ku evî yerliyê ha degiş bike di destê yetiştiriciyê xwe da evan heywanan irqê wan biguherîn. Belê. Li ser vî armancê yekîtiya me hate ava kirin. Erê. Yekîtiya me anha ti 82 wilayetê Tirkiyeyê ava kiriye. Belê. Ême li vira li Bilîsê nêzê 1300 endamê me heye. 1300 endam. 1300 endamê me heye. Endamê me ji kî ne? Endamê me jî ê ku heywanê cins xwe dike. Ya irqê wî, cisnê wî, ya montofon ya sîment e. Belê. Ê ku wana xwe dike û serdestê 5 heban e. Erê. Ê ku serdestê 5 hemanin 5, 10, 20 heta 100 heta artık çıkas biye. Vana endamê me ne? Bu westa me devlet alîkarî dide vî sektorê. Dide vî yekîtiyê. Devlet Berê. alîkarî dide serê heywanê nîzê 305 banknotan anha alîkarî ji wan însanan ra tê dayîn. Yani kesên ku em bêjin heywanan xwedî dikin Erê. serî her heywanekî Serî her 305 lîre. 305 lira dide heywanê wî ya û dide golkî wî ya. Golükî. Golükçî dahil. Dide Berê. golkî wî ya. Devlet xwezê Teşvîk bike. teşvîq bike irqê vî heywanê degiş bike ew heywanê ku gundiyê me xweyî dikin ji wana verima wî zêdetir bike. Devlet xwezê Çend sal berê ew yekîtiya we hat avakirin? ew yekîtiya me nîzê 15 salan e ava ye Erê. feqet ez bixwe 4 sal e Serokê. serokatiya vî yekîtiyê dikim û wextê ku me vî yekîtiyê hilda bi heştê kesan me hilda Erê. em niha derketine 1300 kesan hêjî ortê jî hero jî endamê me zêde dibin. Yani tu bêjî devlet alîkarî nede, gundiyê nede, yekîtiyê nede, çiftçiyê ew pariyekî ewktê devlet alîkarî dide lê belê bes e bes nîne. Gelek hin de zêde bibe. Di nav 15 sala da Belê. ve got ku devlet dixwaze em bêjin ew cisnê heywanan biguherîn. Belê. Heywanên hîn ku şîr û goştê xwe zêde ye Belê. xwedî kirin bide. Divê de çiqa serkevit. Yani ew eleqa gel çawa ye di nav 15 sala da. Dibêjim kekê Evrehman wextê ku me vî yekîtiyê hilda heştê heb endamê wî yekîtiyê hebû anha 1300 de. Yani ev dide nîşan ku nebera 4 salan da gelekî balkêş bîye. İnsan
teşviki vî qasî vî sektörê hebûne û karê xwe dikin, karobarê xwe dikin, her roj endamê me zêde dibin. Tabii zanatiya xelqê zêde derheqê vî yekîtiyê da nîne ku çêdibe wextê ku xel agahî ji vî karobarê hat dike zêdetir endamê me çêdibin. Di vî navendê da ji serî da îl müdüriyê me Bilend Qurqas ez gelekî spasê xwe jê ra dikim û ji Serokwezîrê vî karê ra Mehdî Eker gelekî di vî navendê da xebatê wî û alîkariya wî û teşvîqa wî çêbûne ji vî yekîtiyê ra em gelek spasê xwe ji waran dişînin û em tivên ê ku 5 heywanê wan cins destê wan da hene ê ku bilîsê da jiyan dikin temamê yetiştirici em jî ra dibêjin ku bibine endamê me vî desteka hayê dewlet ku dide bila bigirin bila ji dewleta destekê kêm nemînin. Bila ji dewleta destekê kêm nemînin. Hema bi Kurd. Destek belê. Ew goştê, goşt û şîrê. Belê. Em bêjin ê heywanên berî ê û niha. Belê. Di warê qalîtê da ferqeke çawa heye? Yani ê berî bi qalîte bûn ê niha. Tabii kalite dibêjî tam û lezzet. Tu herhalde. Tam û lezzet dibêjî herhalde. Tam û lezzet tabii ki berê ku xweyî dikirin. Tam û lezzet wan heywanan ku çiyan da diçêrîna tu zozanê me da diçêrîna. Tam û lezzeta goştê wan tabii ki gelekî têda ferqiyeta wî heye. Êdî xweştir e. Ama aliyê kîloyê da, verimê da, ekonomiyê da, aboriyê da heywanê cins êdî tê tercih kirin. İyi başa. Em spas dikin buna agahiyê we. Ez jî gelek spas dikim. Ez dixwazim vegerime Seydayê xwe. Seyda Nurşîn navendeke ku zêdetir Naqşîbendî lê dijîn jî hene. Ne wisa? Yani terîqeta Naqşîbendî li vira berî xurt bû. Niha çawa ye hûn dikarin mere qala vê mijarê bikin. Nihaya yavule bêjim. Berî jî niha jî. Berê xwe zaten Sedayê Taha ji Gawsê Zanistan helîfetî. Erê. Karkê me jî xelîfeyê Kosta, xelîfeyê Meraşîd li ba Gaws emel dikirin karkên me. Piştî wê ku vê Gaws emelê wan piçûk bû. Gaws ku wefat kir wê hene ba Mele Abdurrahman. Resmî wan dike. Mele Abdurrahman tîne li vir mala wî. Merkeza ciyê xwe didine wan. Wê çayê mala Sobaşê axa destê wan da. Osmaniyan da kaymakamlık destê wan da Osmanlı da wan. Hükümdarî destê wan da bû. Ewan ji bo xatirê wan her du xelîfan sêde qurmuş kir. Mirza Bek dibû gerekê ji vir derxin. Em melek xatirê derxin. Mala me xirab dike. Ewan jî digun naxê. Dînê xwe diyaneta xwe em nas bikin. Daha baş e ji me re. Ve rastî dana sekrandin. Mirza Bek nekare sekir kir. Ya piştî wî Seyda ji ro avayekî çêkirin. Wanî xistine li wê. Piştî wî xistine li wê Seyda ra gotin irşad bikin. Serbestî. Mala Sobaşî ter pişte te ye. Can ku kenan bû. Kete li mahal, kete planlixê, kete heta kosorê çar alî geriya. Xwedê li hevanê caran te bûne mirîdî wî. Ku piştê bûne mirîdî wî Seyda bû mazim bû îdî. Şa mazim bû. İdî medrese vekir. Halkı halkası medrese kirin. Xelîfeyê Kosa şwa xelîfe wî bû. Xelîfeyê Sêda Meraşîd her du kurapî hebû. Ew jî xelîfeyê Seyda bû. Îdî piştî ku Seyda wefat kir, xelîfe piştî şêst sekinî ew jî wefat kir. Piştî xelîfeyê Meraşîd ma, piştî Hezret rabû, Seyda jî ra got be xelîfeyê Şîretullah Berqadîs. Alime, rabû îdî nedayî, ew şû baş veda bu xelîfeyê wî Hezret. İdî xelîfeyê Meraşîd, xelîfeyê Seyda bû, jî ra sagî dikir, jî ra hürmet kir. Bu xelîfeyê Seyda ye. Bona medrese da xwendin, xistine medreseyê de temamê elmê hane ji ber destî rabû. Seydayê Melebaqê meşhûr e. Ev medrese Nurşîn wallahî ve billahî temamê ulema vî memleketî pirse jî ber destî rabûn. Maşallah. Em bêjin Heqetê yok ye. belê min destpêkê de jî got ku niha di dîroka Kurda da medrese ciyekî xwe girîng heye. Medrese di nav Kurda da
şuneka xwe giring he. بله Çünkü alimi mezin بله بله gelek alimi mezinin medresa derkendine. Ha, evet. İşte wana teli ne ilmi dini. علمي دنجي علمي فاني علمي أسترونومي علمي أمبيجن وكي دنا والله فلسفيجي بله جديد نفسه بله 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 مثلا مثلا بچند زمان أنا وأنا المدرسة ناز مدرسة ده علم فارسي هبو بله علم فرازي هبو بله أفن علم شريعتي هبو أري علم نحوي هبو علمي حقوقي هابو علم صرفي هبو علم عقائدي هبو أري أما تمام بيد هزاف هنا أما تمام بيد بتزغية her çar mezhebandan bir ehl-i sünnet cemaat أري benim içeride de hareket kirne. Ama bir şekilde kirne. Ya piştik o Marasya'da da merane bu ne mana babamın alim bir almak zahmazım bir أري ya an bir nava Marasya sakini Hazi Hazret bir diye Hazret diyor kuşka Hazret diyor bu. Ya alim da Juanji Şetakeddin Nasır Şetaha efendim Sedem el-Esedi Sedem el-Şabedin tamamı var. Bu ev marat mezhebine fakir. ما شاء الله Almek mazın yayın ki sebep ki zıpırsa بچند زمانة ha بچند زمانة Farsi bu Arabi bu تركي ha Türkçe bu şu makta Osmanlı'da Türkçe bu كردي ha Yani Girani lisan Kürdi Kürdi tane bu. bu da ha كردي لسر جراني لسر كردي بو Nakı Kürdi yani zaman Kürdi mevcuttu bu بله ama dersler bu Kürdi bu malum o sana dersler bu dedan alem bu Kürdi Evet. dedan dersler Evet. şeriatı bir Kürdi dedan dersler farazi bir Kürdi dedan dersler fenli bir Kürdi dedan ha mesela dersler şeriatı dersler farazi nahu fıkıh eftem akide بله اهل سنت جماعت خدا هاتی چامیه چانبیه تر اوام ست اوی دار کمانی دان بله يعني واجي قوت واجي هناف قوتن ديسا بعد قوت دسري دا بديو زمان سعيد كردي ها بعد o zaman böyle عبد الحكيم Arvasi şey Arvasi. Abdülhakim'i Bilvan أرواسي أرواسي، زفر دركتية أميجا الشيخ الشيخ محمد ديادين لفر دركتية eşhadü نفسه kule seyda bu حتى تشتكي هين بال كيش بيم من دركة دو خاند وقالك بالا مش كشانت تي قوتن كو مثلا أو كسا أو عالماجي المدرسة دركتية جزري ha yazar saat عالمي مازني ha o جزري sana تي قوتن كو جزري إيرو أو كمبيوتر bilgisayarı ko hem de bejin bengeha ve himi ve cezeri aveti. Dağında İşte gelek mahiyet aynı mahiyet aynı. Şey aynı gelek bal keşe. ya o şey او تنابو او bilgi internet ev kulübü o تنابو Evet, vakti beliya saz salih o تنابو Bəli. یا وی چاقی وقتی که هر دو خلیفه کوسه سیدا این قصد نوا پسلام خواه Eri, و حمایه کردن اگه شکیت بیش بیانه شکی herkes دانه eri, و حمایه کردن رابو گفته شکلا لول شیختی بکه eri. امی تم محافظه بکن اوی که تنوا خلقی شریعت طریقت که طریقت طریق و تعاجر مازن کرد ظاهر کرد تمام بونه میدی عالی بلانخی عالی ارزورمی عالی her taraf attı. Bəli. Saat hava xoş. Evet. Seyda. Briz sahabetin. Nehava got ku yani bona ku em bejin esnaf heneki vira rahat bibe. والله شو و گوت کو ورا لازم هنکی شیم ببه یعنی بله. چه فاکولته دبه و تشتکی دن دبه بیوی بله بیوی نها امبیجن لنورشینی بله روشا امبیجن آبوریا اسنیف زیادتر لسر کیزان کارانه یعنی چه کاری دکن چه دفروشن يبا والله لسه ماني فاتورة نجي من أي أري. قابينة ام بيجي ماركت هاي يجي قدا ايشينه أري. اكثري يعني ام بيجي اسناف مال سبا ايشانن وتديش خو ام بيجي دنيا تجارتي اوایه اسناف اوایه اری زفوي ام جلك الدولة ابي زف انا بدا اسنافي يعني اسناف نبي كو خلق مريه مثلا ام بيجي شو تبع هرتش بالي اسنافه اری هذا الكلام تخوني دولة قوة يعني ام بيجي ایدی ولا دولت زانه قوت اسناب شلتینه یعنی قازانجا کی و ساب چه مثلا قازانش کرد آیا تدا قازانج چی بی اکثری هنکی زیده یا جوی خواه اسناب تمالی برانو شنده خلق
mesela em bêjî çevre hindike esnaf zêde ye. Mesela îro em bêjî têda senaye ew têda çê bûyîne ku mesela ixracı bidekira îtharat bikira bu daha ki on çê dûne inşallah beni deyni de net. Hani bu dibêjin gorî nüfusa Nurşînê goran esnaf nüfusê gelekî zêde. Gene zêdene belê. Zêdene de û esnaftî jî ez Deydarin. qasî ji gotina we ez derdixînim zêdetir kirîn û firotine. Kirîn û firotine, Yani li belê. derva tiştan dikirin. Belê belê. Tu tînî dikine dukana xew difroşin. Yani tiştê ku bixa hil diberînin çê dikin û difroşin hene. Ne ola tene ya. Mesela em bêjin imkan nedene senhetek an jî tiştê ku saye. Bak o imkan havra hep ya. O esnafet hay mecid devletme ku mesela bir tada çê biya imalat bata kirin, ihracat, ithalat bata kirin. Şu sorun net manyet işte ki nexseni net manyet. Asas çiz dervede tinel vera firuşi. Avcı embejin kuydi avet mini destan da. Ya sedema Tabu. ku sedema ku hilberîn üretim Belê. tine çiye li gorî we. Eyvallah kul vera mesela binaciye ki bina Antabe, Gazi Antabe bina embejin. Adana bina emciye tohe ku sen ay avtda çevine imalat bekirna ihracat jê bebiya. O bebiya tevcid geçne esnaf geçne işe. Hep bu işe nazar. Leş hamago heneci askeriye bina üniversite avcit veradat henene memuriyeti wikemen gwendici xudi gwendici tediye dişikin dürmeton avcı betişteki besini salaki 2 sene avcı deyni xwana odun. Bu şerpez edin. Yani hûn dibêjin em bixew xane lazim e hani insanê gerîb wene nav me ku ticareta me ku em bêjin darûstandina me mesela zengin zêde bibe. ku zengin destê nûşinê bigirte verda bigirtina tiştê da şekina tiştê mezin pê esnafon kalkmıştım radbîna pê wî dibîne yardımekî Li ser heman mijarê em ez veger me birîz çetin yavuz li gor we bona ku aboriya ekonomiya Nûrşînê pêş bikeve. Pêwîst e çi bêkirin û tu vê li ser vê tu projeyê we jî hene yani projeyên ku dixwazin peyda bikin çê bikin kerem xwe. Na rastî em ser hebûnê feqîrtî dikişîn. Yani çam xebere gotu zengin coğrafyanın fakir insanlar. Lebeli velatê me derheqê üretimi de zaf baş mı? Mesela 2010'da nüfusu me 17,000 bu, 8,000 hep üretici me bu ve evan insanın para kazançtır. İro nüfusu me çok 5,000'an üretici sayısı me keti 1,107 haba. Rastî hikûmet destek dide lebeli destek hem hindike hem zamanı xwedan de hem aliyeki dide aliyeki tistini yani mazot bahaya gübre bahaya yaşam şartı bahaya tişte tava ha me evi rastî di gerek îro valiye me bilîsê kaymakamê me il tarım il müdüriyê me eva pareyekî doyalîne derheqê van tiştan da evî rastî dîtin em pevra hinekî proje çêtkin em dibin em xelkê xwe bixine üretimê bixine ji bê ku kar bikin tiştê tarımsal em berwan hîn bikin çünkü milletê me heta tiştekî çavê xwe nebînî bawer nake min naçî nake sal projeyê me watekî me îsal ji bê akê me ji bê ku li vî bajarê birinç çêbî watekî birinç çêbûn me niha sê gundan sê malbat me tespît kir bütün toxumê wan akê wan hemiyê hikûmet olarak kaymakam ve me pevra dawan İnşallah sezon sonu em ê li üretimê binirin ew pêşva bin. Yê jî Ziraat Odası yê jî hinekî çiftçiyet me li vir deştekî me heye ji radibin Sefirman. Araziyekî boş e heva çend sal e boş e heva nîskî 40 sal e boş e. Evî ciddi anlamda meyvecilik projesi geliştirmiş. De 15 ake. خدا از که حتی سال جی 200,000 تا badem, goz, kuş burnu tedadinin proje ki zam mezun. Gibi gelecek nuşeji mezune. Sıkıntı etmeyi avdani heye, sulama sıkıntısı na Ziraat Odası olarak DAP Doğu Anadolu Ajansıyla ilişki etmehine haber dedin. Evi sulama sorunu ku hal bikin liver
ev tiştê tava kevne üretimi ekonomime paraya peşvat çe. Yalnız tek daxaziya me zede em tüketici toplumun. Üretim ak etmeyi tine, kaynak etmeyi zede tine, halkıme fakire, nüfus zede dibe. Rastı evan tiştan karım bejim. باشه یعنی و گوت کو ورا افدانی کیمه Beni. هم جی دبینن بحروانی Sulama بحروانی هم جم کیلا کوه اف پره چما راست. افدانی کیمه Bahravani kelegame, ondan sonra Nemrut kelegame. اره Evet tabii avdaniya sulama çiftçilik de kutu akırın sulama avdani ez besavit kim. اره Hene projet hakmat vi davi çebi 20 sal elver göleteki çekirin. Seçar gündemeci perişan müjeri da hıklas Evet. nekirne. İşte o hay nevaş çedve yani hem hemen dibejin basıncı destek avajı destek gazetanjı hem yetkiliyana dibejin lebeli تخابتن دبینم تخابتن امی خلاص کن yeterli نه لور sulama problemi çiftçiyan zafe. Sulama problemi zafe tızani tarım edeceğin önemli sulama yani Evet. belki sulama tenebe ne kadar üretim ekibi ki işte gihildi. Ez dibejim ku sulama problemi noşin xalas be ey üretim eki gran jir derke ve ey xel idare ko darım bike. Üretim kadar peşvab be. Eksik etme evhane. Yeci eksik kime mazın rastı gibi Nurşenji gibi Biliseci gibi Kürdistan'ı hamici devlet digelet bölgeye oha da desi hoca ekonomi nekşini hem karşı özelleştirme dana. Devam bölganda hem karşı özelleştirme dana. Çıma az örnek ebidim. Növer tekele bu. 13,000 hab üretici mehebu. Malbatı vani mazın diyelim 5 hab hesap ki geleki nüfuseki mazın idare koyup tekel etkirin. Çünkü digotun em tütün bavejin devlet evi tütün hizmet istini. Yani pazar problemi tuan ortaya rana bu. Ha devlet edesi koyjivir kışan ha özel sektörte neva hazar habanda fiddu habana sey habana sözleşmetke. Ve etmayın hami boş tibinin. Ha jibe ev velatı ha peş kevi bina Ege bina Marmara bina Trakya peş bir kevi digele devlet ekonomiye da pazar problemi akip destekle çekelir. Ne derneği der va? بریز Ev sorun ne ki mazın ecbi bilisi. بریز چتیل مزن تیگه هکا وساه گلک گلک ام بیجن کسی کل روجاوی ترکیه باته دبین یا کل ورا دجین دبین کو کرد همه دبین برا دولت آلیکاریا مبکه همه دولت آلیکاریا مبکه بخاطر تشتکی ناکن ناخبتن و تم دی برا دولت آلیکاریا مبکه ایش دبینم yani hem بريس شعبتين آلی کاریش دولتی خواست همون دغازنه هم که kenar خواست Yani nizam- nizam kariye kujivan bölgen ra kiriye %10'u yüzmera bike zamanı kadar juana kiriye. Evan zamanı kadar en Ali Kariye mezun juana kiriye. Bölgeler arası farklılık jüver derti. Ali Kariye kujivan kiriye %10'u Kürdistan'ı rabike jivi coğrafya rabike emci bene seviyan. Yani Bize avşak ki yarış ke belli be. yani تو دی وک مالکی دو برا پارا زیده دایه ورایه Belli. مهین Seyda. پارا خواه بسکری نگرتیه قصد کو Evan bari koy girtiye. هم بگرم بسا Belli. میتد Evan bari koy girtiye zafayı. بله Ama tabii ki hem her tişte devlet beklemiş nakın. Rast guttun hatta. بله Yalnız pişame iştihatmıştı ki. Evet. Problem etmeyi problemi kuje kaynaklanmıştı bir hem ben evanji hole rake. Mesela zav daha niye mehe mesela sınır ticareti mebla serbest berde wan teravi coğrafya hamiye. اره Bak İran'a, Irak'a, tçi vani Evet. sadece şunda çi İran'ı si kuruşan depo araba tücüt gitti nava vaneci 400 milyon depo araba tücüt ki dünyanın en pahalı akaryakıtı helvera. Evet çelişkine, jibe devleti çelişkine. Devlet vakti ez bavarım karşı jiyana meji nebi belki em iro şartı kadar neji gazın tıkın em şartı kadar edi peşvat bun. Hem karşı jiyana medbi, madem karşı jiyana medbi digele engeli peşya medarake. Aha. Engeli mazın hene.
نه گوتنی و نگازنجن یعنی نگیلو گازنجن دولت بونا چه هه بونا کو خلقی خوارا گلی خوارا فکروی چه دبه برا بوه نتاوی چه دبه برا بوه هم بیجن اید بیردوزیوی چه دبه برا بوه هر کسی را هر بشی را هر کسی جدا و فرق را هم بیجن وان را خدمت بکن یعنی هم بیجن هبونا دولتی لسروی هاتی آوا کرد بونا کو او خلقی خواه هین فرحتر هین ام بیجن بختوارتر دناف هبونی دا بده جیاندن و راستیه که و بریز فرید نهاون سروک ام بیجن بجورا اودیا اصناف و صنعتکارانن که شعبتین جگو گلک پشکری کن اصناف هنه لورا کس حال خان نممنونه و دبیجه لگوری نفوسی زیده تر حجمار اصناف هیا و او جیتنه هلبرین جیتنه یعنی تانی هم بیجن درک آده دکریه لفابریقی دکریه دنیا دکیه دکان خود دفروشیه هون دفعه مجایی داد شد بیجن نها تهجان گو من حج دولت داخازید کن من نگو من نگو بس ما بخواه داخوازی ما به شکلیه تدیه که خبره که ارالده چینلیانه دبی bana balık tutmasını öğret. Bana balık verme. Habere ki usaki ha devletçi iro dahaziya ma ne ku iro mesela milleti ku xisiye cevanduk mesela dikişini deri sosyal yardımlaşmayı kaderi 17 sal 18 sal avtır bireki milhani muhasebe da tabit ya dugu insana ki kuthata ji sosyal yardımlaşmayı dilekçe ki yaz kira koje yardım ki twasta şerm tkira rivi ne da ne twasta ama ti iro letrini insana met hep himi deri sosyal yardımlaşmayı güne hep büneydi cevandu emevi naxwaz yani devlet bile yardım ne de hatta yardım tike bile iş imkanı sağlamış ki bile pazar sağlamış ki iro mesela özelleştirme iro toplum alhane ake özelleştirme idani ne özelleştirme İzmir'i beki normal İstanbul beki normal fakat toplum alhane dağınık yani iro ku mesela şivan eki tnebi pazar eki tnebi ake eki tnebi ne katı tiştebke yani pe sosyal yardımlaşma pe yardım pe tişte o haki işnaçi seri yani em evit khazın iro mesela sesto de hab esnafı me kayıt kiriye و sesto pinci habji kayıt dışı esnaf etme hiye ve ortalama yani herhalde kem dibim zeden abim niske 20 trilyon parayı ve esnafı ku veresiye defteriye de kayıt kiriye yani insan elhanı bu şekli yaşamıştı ey ku heye salak ey ku heye 2 sal ku deyne xwane daya و esnafcı gerçekten zor durumda mesela araki efkoskep kredisi de ceheneci yani gerçi kancı kirmer ki faizsiz krediye ki imkanı ki usa sonmuşkir tabi esnafın peşiya xwajı tıxamışkir her habe 100 milyar standın evi çağı hem evi krediye de hem akede usa sıkışma durumu ki vanji heye yani tamamen tüketici toplum hiçbir yani üretim yok bira üretim masiya hazır ne deneme ne kesinlikle bira meferi masi gertiri bikin dibêjin hatta vê dibêjin kurtasî ne wisa daxwaziya me awek û mesela hani pazar imkanı çebi imalat imkanı çebi la mesela yani sanayi ille de sanayi çekirine ucu gerektine ya İro mesela ku hayvan xwayi ki tibzani fiyatay peçiye ya da tişire xwat kay rahat bifroşi ya da çandiniya xway ku tekiriye teda zararna ki belirli fiyatı ki be İro mesela tütün ku İro tonay 20 milyon bir herkes xatçı tonay ki 2 ton tütün dağıtı ana esnaf etmecid be Ferit haypasa çiftçitiyet ki çünkü tab bağlantılıya hevdoya İro ku çiftçi durmay xoş bi gündü durmay xoş bi esnafan jî tabi haliyle xoş bi tab bağlantılıya ve hem mesela pazar imkanı çebin özellikle dahaziye esnaf etme yek şeyi bejim ev koskep konusunda eğer ku siyasetçi etme sakirin olur da diyor da mesela ku erteleme imkanı falan hazır meveci kafliye mevcut bir arayı da bejim duruma ki olsa çebi eğer sertkir diyor konuda birbirine yardımcı gelek baş. Beli başa Brez Kenan Caf yani وقت 1300 اندام مهنه بله تمامی بدیسه گوری وی از تخمین دکم اون حیوانه که زیده خادی دکن
زیادتر بله. و کیجان حیوانان خادی دکن حیوان ام بیجم ام قارو حیوان- پزنی نه نه هراده حیوان پزنی نه حیوان چلکن چیلک بله چلکن زیادتر کاروبار ما یکیتیا من سر çelekwaniye نری tabii vi vare hada yatırım zahmazın cihane yani evacı gelen neyne bin çafkirin yatırımı dekay Doğu Kalkınma Ajansı DAPE ku Tarım İl Müdürlüğü de Kırsal Kalkınmayı Disa Tarım İl Müdürlüğü de vi çarçuveye da yatırımı mezun hatına kirin. Yani bir hele hada hayvancitiye da çelekçitiye da hele yatırımı zam ciddi cihatına kirin, zam mezun cihatına kirin. Libeli nafçame yani jiber norşen kutvare hayvancitiye da vare çiftçitiye da vare tarıma da kupeş bikevi başkancı aynı zaman beri seri her tişti ave avdaniye. ای آو و آف ای آب سری هر چیزی آبه شخا اول گوتنا آب باشه گوتنا آوایی یعنی بله. جی کو آب لی بیه باشه آوایی چه بیه باشه جیان لی شیم بیه آوه شیم بیه ای واجی ده قوت ما ای گندیان دا نینه ancak da hecancı gota gun hep devlet edukhazın ancak من نگود eri مگود yani کو go usa یعنی derteru فرانی eri روژاوای ترکیه eri انسانی ورا دربار ام بیجن حریم مدا وصاد فکرن یعنی دبیجن که هر تشتی دولت دغازن و که برهمان وش سبب خرطش خواجی تکی بکن؟ سبب خواجی هنه ایوانا یعنی سبب خواجی نکو هنه از زیاد دوی بجی. فکری دامن بله، نه بله. یعنی اما راستی ابتیگه که وصا بله. هه مجی جوالات ما جبر کو شر براتی هبو بر کو حضور ما güvenlik asayişi kim bu hani de duranda psikrek hebun insan ma ku devlemend bun jivra hiltanna sermaye xwed birine batiye da yatırım یعنی فابریک خال ورا چی دکرن کاری استخدام خال ورا وی چی چید دکرن کرن استخدام خال وی چید کرن Evet. هم هم ولات مشپارا هشت هم چرا ولات فقیر مشپارا شوینی هشت جدا؟ وهم ما فقير هشت اه. يعني سبب خو بره اساس دولتمندی خو مزن دبه دولتمندی خو مزن مداوانا استخدام کو کک شابت استخدام کو وانی کو زنگین دبونو درن چنی شما لناف گلی خوا ای والله فابریکا چی ناکن اوی سورنا کی مازنه یعنی نمدا سبب چیه یعنی چما yüzde eke kovne çönen haviden yüzde fakiri ve anca yüzden 20 10 bimanya vişa yüzde 90 mesela bir itibarada devletime yüzde 90'ı fakiri idareli anca yüzde 10 yüzde 20 hebe. كيف Evet. برهمان سبب خو بله اجي هناك بالباب كم تبي روشي هذا کرم سبب خو براكوجيا هاي ولات ميه güvenlik asayişe sebebi xwe viya Hı. sebebi xwe viya va hükümeti çözüm süreci ki dest pekiriye em talabıma xelqi navça nurşini o tamam bölgeyi em divên ku ev çözüm süreci ha çan ku serida dest pekiriye dawiya wî jî aynı benzeri seri usa xweş çêbe yani bi aşitiyekî xurt aşitiyekî vekhevî aşitiyekî biratî ev çözüm süreci çêbe here serî ku di bölgeyê da jî huzura xelqê û asayişa xelqê çêbibe yatırımcı jî ji bê yatırımcı jî bibî sifrekî zengîn نه Ve ev ku bê راست بيجن يعني مغاشت از وی و ببیزن اره. نها انسانی دولمند انسانی امیجن کارساز belê کلو کدری قرشکی زیده ای قزنج بکه در رفه ورا sermaye yani ji yani buna belê. hamuya ne olsa yani insani ku ziyade emejen kıymeti nadne pera ku devin bira fayda mı bir civaki bir toplumu beji gelekin ama yani felsefa emejen bazırgani karsasi var Ba- ول belê. کدری زیده که کار خواهبه کار خوابه که هر ورا استخمین دکم ایجار تشتی که هنیجه یعنی بونا که کارسازک لورا امیجن رمضانیه که یاترمه که بکه لازم افرا حضور هبه belê لازم امیجن تش چه نبن تشتی نینی چه نبن belê کوکانه به تشتان هر برینه و پازار پیرا چیه به و بفروشه belê وجی گوت او سال نیوه که به واجوه چهار سریه ددومه و حتی روژا ایرو
حتی روزا ایرو دو شکر کتب بویر اولایی که اری غمگین لجه چه بیه امج مالبات توان را سرخوازی دخوازن بله ام دیساجی جوان را اطلاعات خوازن گلک اطلاعی بن ام تف هفرا هشیار بن اوی حضور ارتامیا های کچه بیه تولات مدا باجارت مدا ام چرچوه کی براتیه و کهویه ام پیش دا بخن نکو ام جراب بنا آستنگ دولت جیتوی چرچوه هادا جمرا علی کار بی خلق جیتوی چرچوه دا دولت را علی کار بی هیویا و به چرسری هه انشالله هیه یعنی لگور و انجام که باش به چرسری به اندام ببه بله انشالله به اندام ببه انجام ببه یعنی بگه انجام بگه انجام خواجب گه داویجی ایزنا خودی از باوریم به هیه جبر که از نیت انشالله اگر هدیجی به از باش ببینم هر دو آلیان داجی نیت باش ببینم باقش ببینم انشالله و بگه انشالله هیویا مگیا اوه هیویا بریز چتین یاوز تنی نه سروک جورا امبیجن چاندنی زراعتیه ولی کی وی سیاستی جه سیاستی جه دکه از لازم روزی بپرسم یعنی ما گفت انها پیواجوک هه بله بونا کو پرسکری کو کرد و کنان جافشی گفت بریز جاف به وک هوی امبیجن ببراتی بچاره سر ببه کتنه ریکیه راستی لگور و انجام که چوا مدپی راستی داخازیا من نیتا من چند کنم باشخان گفت اجوسا تخازم موسا چی بله ev süreci ha ez usa tırsım sonavi disal karakole de xelas bibe. Çima? Rasti hekmat adım naveji. Yani eri nave sanki leyske ki ortaya, sanki Ali Cengiz oynuyor. Eri nave ki avetiye huzure ki heye. En kara mezinci belki eve saleke xunnay. Eva kara ki mezine çir bir bile bir hesap. Yalnız tarafı siyasiye Kürdan Gav Tavijin hem divize hakmacı digere samimi ve evan tıştan hukuksal zeminde bine meclisi hukuksal zemine üçeke şart ara halkı da problem tine. Problem devlet o gavi çava da var. Mesela tabii ki gava noveje ne? Hükümet gava noveje. Gav lugur ve peviste gavi çava bavje. Bir kere mesela müruvkete dav dozan digere samimi ve rastiya xadanı meydanı. Em gavi çant xazın yek. Liver heva 30 sale em canet xatxine toprağı em canet xatxine axi em he mesela ha jibe çiye emevi siyasi akivi analiza danan ortaya. Em çıt xazın yek. Ev insanı ku iro asititkin isyantkin zarokevi velatin. Ami cinar etmene, mirof etmene, velatiye mene, aki mene girtne tevenge isyantkin. İro madem iradeki aha çebiye evi acilen jana bila genel afeki derkevi. Çıka insanı siyasi olarak der hakkı devleti da jibevi mesele iro sıkıntıya dana digele siyasi genel afeki derkevi. Afuya geçti. O diyor. İki digele der hakkı hak hukuki Kudret Teala daya insana servan devlet yasak neden nişan ve evi tehlike şukara ne bini. Çi mesela? Mesela zamanı var, mesela eğitim var, mesela sağlık var, kültürel akit var. Evi zengini bini çünkü eve zengin biniye. Servantıştan, ser dini var, inancı var, zamanı var, çe engel hebe devlet evi rakip. Beli. Eva zengin bini. Jukha her tişt roja keder nabe. Nabe. Yani durast beji. Peviste وەک هەر ملەتێکی مافی کورداژی بێنداین نەمسا مافی پەروەردەهیا ئەمێژن زمانی زکماکی تا بگرە مافی سیاستکردنی هەر و ئەوایی یعنی ژخوا دوێ ڕێدا مەشک هەیە مەشک هەیە گەرک و ئەمبێژن ئینشەڵڵا هیچ چێ نەبن تشتی نینی چێ نەبن و مینەکو ئەم هێوی دکن مینەکو هەموی دکن ئەمێخوا بگینە ئاشتیەکە مایندە و حضورك زيادة الحريم ما تشي ببا ويختي برسكريكين اصناف ماجي كيم ببن نوسا كارسازي ماجي الفرا ام بيجي رمضاني خابكن فابريقا فاكن اوجي استدامه مازن الفرا تشي بك ويختي جي او خورتي مين كو هم بري خددنا اسطنبول و ام بيجن بازارين دن
وانا جي الفرا بسكنن يعني واهي فيا مجيان چتین یاوز سیدا هر دچه وقتا مجی کم دبه ام هناکی مجارة خا بگهرینن كلام كم نها وقول تماني ما عمري من حفتي وسسية ما شاء الله ونهين جوان خويا دكن خدي عمرك هين دريج بدوا تجي ساعتك باش بدوا ادغازم جواكا توبلوما 5 سال بريو یا نها يعني چقاس جواك ده هر مجاري ده هر تشتي ده حتى گوهراندر birinci sal اول اگشت mi اري saygı hebu, hürmet hebu, kadir hebu, insanı kumela biya, اري alim ya belli bu, اري kadir van diyorsunuz, ben van rahat bu. اري Ev heb, mesela ne khasiye ki mesela cile bir şey ko tehlike bu ne için? Bu da tehlike milleti bir zamanı, hayır khas bu, milleti bir zamanı khasın, zarar neyse tükesin. Anaha, merfe alim heye, merfe heye peş koşma kesip peyn aldı. Beş kadar ana be. او ريز گرتنا حرمتا نموه Ne mi? Ha yüzde mabel hındık. هولو هولو چما يعني Demek ki alamet kıyamet hatici. Fehmi aslında bu tek kıyamet antikunizm bu alameti dertkene meydanı. اري Ya alamet evet dikkat Alman ne bine. Alman bir kıymet var ne bine. Bak halkıydı muhaseber nine. Aynen havsan. مقابل Fakat böyle vakti kuyenet daha ben meraklıma almış ne şaşırtıya bir beş aşkı rahat buna. Ne yapsan nine ne alım beceren abi. كلام عالم یکی بینه سیده ملباخی یکی بینه بدی از زمان استاد هی وفات کرد نجی ویگا ویم خبر اون سوند خواین وستا شیرین بود سام بود او عالمی که بینه اون به هر کسی حس که عالم نمونه خیلی من عالم بمونه مجموع حس کرد سوز ببینه اون بینه يعني تبي هناك مرة فاكت شما يعني وانا بري عالم بون عالمي نها شما عالم يعني عالم بو شيء يصاد بي بله کلم که عالم بو حقیقت نو بیجن یعنی خواندن حقیقت اوش خلق را نو بیجن کی مثلا بیجن سیده ها تزا بگو خواندیه تزال بله حقیقت اوش میرا نو بیجن من خونده جامعه را نو بیجن که بگو تا دادیا استاد بدی از زمان حقیقت اوی گفت که سیده ملباقی بابی بی بو والله حقیقتا ولی خدا بو اتکم شهادی بدم چمکی زوج کم بالا زوجی من اوی دیدی بود یکی بینا بدی از زمان لتمام دنیا بگناوی بلا بگه چی حقیقت گرفته بود دادی و هیچ جنگو طریقت اریولا طریقت جی مزنونه اوانم تشتکی ترازوینا گن بله جی حقیقت لوی به جی سخته جی وینا گری جی حقیقته اف هی مسئله بله نها بله تنی 5 دقیقه ممان بله طبی گلک مجار هنه مرکانی ببیجی چه پرسکریکین جواکی چه آبوری ده هر وارده لی همه به کرتاسی ادغازم تورکا داوین بکم بریز فرید دست پی بکن همه به کن کرتاسی هند غازم مرا چه ببیجن Vallahi bxeyr hatın, serçavan hatın. Arada bir tabi program et av haki belki imkanet ve tabi avkasitine çünkü doğu illeri komple avkası al bekin. Tişret av haki arada bir şey bir sorun sıkıntıyeti insanın göbe giderilmişkirin be zaman tabii ki çifteki zaaflaşı. İnşallah Armanca mezi wabu emji yani bajar bir bajar bak digerin hem perskiriki vraziyete perskiriki vranti nezemin ko belki heneki civak hem bir fayda bir civak. Basa sorun sıkıntı antikin hem zeden hava milletiydi akne Beli. serçavan hat. Sabın. Şavi ve sergula. Bris Kenan Caf. Yeke Rahman yani daviya bernamame hatiye Eri. ecbe Teri hatnate dakika ve. beli hatnate ve ekibate gerek spas ki inşallah seyirciye mecvi bernameyi keyif hoş bune daxaza dilimin xwesteka dilimin ev barışê ha ev barışê ha li welatê me bicih bibe biratî xurt bibe wek hevî çêbe em te wek însanan çawa em xwedê me çêkiriye bu şeklî em jiyana xwe dewam bikin îzna xwedê pêxember ez bawerim em aşîtiye ha dewam bike daxaza dilê min tek ew e ew aşîtiye başqa tişt nîne
بله این آشتی هبی هر تشته یا دل مگیا اه. هبو یعنی کو براتی هبو کو آشتی هبو آشتی هبی هر تشته کو وکهوی هبو مرد چما دجمانتی بکی چما تشتی بله. نباش بجی اف جی حقیقیه جبر خدای ما ما في هر ما- انسان بله، کیه بله، ما في خدای بريز چتینی اوس راستی talep etme zafinte metrsan dediğim kanç devleti işte bu kazım bir an Vazi önce kama ev ne bir gota, an yani önce از bir an پوشما بو önce بخاطی bir an önce bir bacarım Nurşen gerçi me basa deroka ujkir Nurşen ki derokiye bir an önce hani problem etmek ku devlet xwez bir destek yaratmış ki evan hole rake mesela jibe çiftçiye xwez acilen sulama akt lazım yani sulama sistemi piştivi çan kenan başkan baskir barış süreci ez hasnakim son avil karakoli xlas be ki gave hükümet gele gave rast baveji gave dürüst baveji acilen evi Sağ ol. bini meclisi بله mafi mirofan çiye hammi dünyada mafi mirofan çiye ki bi bilabbi erqi uçid bi bilabbi mafi Saat- mirofan çiye hammi yasal güvence ve meclisi İnşallah. da bir de امی genel afeki اونا derhe داوی اوه یعنی آشتیه بله. آشتیه کم ماینده ساعت و خوش بله ecbe şahsi tedaj be ekibat tedaj Sağ ol, spas kim serketin سپاس خوش سیدا همه به کن همه به جمله کی Hemen. Ece dağıtkın ya Rabbi barış beni verin. آمین 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 Ortam امگی Müslüman, امگی buraya ev çatışma hani, ساوی ev kuştuna hani, kuştun zahab bakıyor mesule. نباشه درسته Ve tabi Irak inşallah. سوناوی خوشی صافیت کردن با نه خوشی نه به سوناوی تنه سونا نه خوشکی تنه سون خوشی خلاص که ای باشه ای باشه بله بله ام ایرو ام وی یک شمی لنورشینی بون مادم ام لنورشینی بون و مادم مگوت نورشین جی هکی مدرسه نه و دیسا مگوت المدرسه یان گلک عالمین هجا درکتنه و دیسا دسری دا بدی و زمان سعید کردی ورا ولاتی ویه باجاری ویه ادیجی دغازم به تثبیت اکا بدی و زمان سعید کردی برنامه بقدینم د مجارا د واره ام بیژن جیان و مقامان دا بدی و زمان تثبیت اکا به وی رنگی دکه د بیجه کو مقام تجارا انسان مزن ناکن لی انسان مقام مزن دکن و میناکا به وی رنگی دده د بیجه کو ام بیژن انسانه کی کو زانبون آخا رابون او رونشتاندن آخا قیمت آخا خلاصا قیمت آخا 5 قرش به که تو مقامه که 10 قرشا بدی وی او انسانا وی مقامی داد خینه سوی آخا داد خینه 5 قرشا لی انسانه که قیمت آخا که زانبون آخا که هم بیجن رابون و رونشکاندن آخا هم بیجن قیمت آخا که 10 قرش به تو مقامه که قرشه که مقامه که 5 قرشا زی بدی وی اوی مقامی بلند که وی مقامی مزند که تینه دیسا سوی آخا بله ایرو ام بیجن 5 میوان مه هجا هبون بریز شهبتین سیدا بریز چتین یاووز بریز کنان جاف و بریز فتین گلو اولو ام همویا را جارا کدن سپاسیا خواهد کن حتانی هفته پیش مه حتانی یک شم پیش مه دناف خیری دابن دناف خاشی دابن بخاطر و سر سرا سر جوان